kham kahori lapen kacharbo abe pimpen parpon lasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen itu Assam Chief Minister Dr. Tisso lapen National President JP Nada lapen state President Obes Kolita lapen Dada East Caribbean West Caribbean President lapen kadong gabi BJP kacing mona kanan kecing si nilihin kan alam litung hang sitame joro par mon piklo lapen itu labangso election ho Dr. Himanta Biswa Sharma, Chief Minister of Assam, alang li sidul bangke, type pick ang bom, sitame alang li Ladakh nomination na le file 2 tarik ani arni bencheng lo, Bokajan LAC aredi long talang li apodang iti pidun, lapen gahara long Amri lapen rongkham LAC long sitame alang li apodang iti pidun apod alang li panta. Choro palpik lo lapen ke Ladakh non labangso 6 Dipu ST Parliament Tria Consensia long jasemet pet nang cepat dun alang li minit si apor usame alang li pahimo ne pinpen nang arjap dun tip nang campaign kai kiamat sitame jakong perang nang epidun ilitu masiam Dr. Tuliram Rongham lapen ilitum long di mahasau labangso ASEAN debolar golorsa lapen tim Caribbean long tim di mahasau akan sitame nilihin pen kado gabe choro parpik lo lapen kado gabe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum ahok pet alam kepali ahok pet a news kepele nang litum kado gabe la election esek abot sitame nang litum nang kewardo na pot nang litung akan same nilihin pen mate BJP labangso atim ahin pen kusame atin apan press media abang tuotong hansitame nilitung ahin pen purwang 2 kilo lapen choro parpik lo nang litung alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingko ra trokane burke jokani bangke insam jitten separ konola sinang litung press media nang sidame choro parti unda law and order DCSP lapen election commission atau kansel choro parti la iya bangal lagi 100% lo lagi highway lapen gelada vote ke pool kado beta nang litum heglong lo ilitum labangso 6 dipu ST bang 75.61% laso tenglo pada 6,73,000 award bang pool pono labangso tenglo te BJP ke komnai pada 4,60,000 award bang pon posi nilitum assessment pak tahaji man di mahasau pen 1% going di mahasau pen sitame ilito mane 80,000 award bang long pon lapen ke di mahasau bang ke 73.30% so da ke polo dewa bisa lada di mahasau bang ke 80,000 award bang long pon lapang rumpet bang si 4,60,000 award bang long pon po si nilito mane assessment ke checkland pon pen laan apai klang pon bab tahayi mane ke mana All Assam में दे वाला सिखाई all Assam pen हाँ all Assam pen nito bang AGP BJP alliance well cheglok lo tan nito tum kring ke thom abang se hai ponji ko si nito tum ining ka che the kondo kring ke thom 30 अच्छा सर ला नाली la 244 e alam bang juta Amrang IMP 3 Dipu ST Parliamentary Labangso Consensus Forensing di Sitame
parlimen long labangso alama putha khula lasi labangso alama bang kuan si kilia yatma ni di haide vote taking deng dem pen apit lokulo dang te ni di kadok we hola dak lang dampo la so teng si parlimen along se parlimen di dun apengla autonomous state 244 labangso alama ke kapin pen ke patun dia fansi ni di claim poni अच्छा सर ते क्वेश्चन नॉन नाउ लिखे Kalau autonomous council the existing EM portfolio ka agriculture ini nang julos kasih sebut lagi kali lagi ini tumbang actually abang ke cuma batai usaba aprang usame doktor John Turong di aku sudah melakukan tu lapian aku non la forensic di aku usame lason aku kimo kedo nilipat bangala party tu saya sudah me decision